tinomba aye ni bandu base obetwe ili ya mundu no kutona kwa practice kana ayambe ya kuimanesia kwiki awaya kwa babalaba ile ate obetia ate ende no tethewe mwalimu yes number 2 alimu itumeno tuweka yes ona kunuiwa ni miaka 30 miaka 30 na ku no thioza mundu teno tweka aye miaka 30 ndo tula aye we thioza mundu teno tweka number 3 even ni computer lab machine sibo tie mwaka na ile na enough we are able to kana tumia kisongo ne to accommodate ma zaidi ya yana at once katika computer lab yenyu imwe that is over 100 once siana siondesi computani yes omundu kwa uwe ndo ndabie iki mundu taika mazoezi makilo kusoma exactly edwane ingali kwa hospitali iko die mwe aye maiko mebo na zilia die mwe mazilene maingi siendo ni mbingi edwane kwa maondo maurembo kila kitu iko thank you ni kwa chaba uyu ni mwedukisani wathe wakana facilities sionde course ila wewe twa weta sionde facilities siebo sia kweka practical sia sindu ila kana course ila mwana wa kwitha isoma kila kingi ngwendoma na ni siana situ ni sienda ku support wa muno ndi simwetha na services siba sia ku support students alama asoma kana alama usoma na Kimanzi cha Embu College one ni tuthwana kindu twita career guidance career guidance ni withi anotethesia mwana nigetha kabitie balo kwenda kwisila asa kuenesa exactly number 2 ni twika mentorship number 3 ni twika mwana amina school ni to mutethesia kwa attachment ni withi